Dingang memiti, selo ini kami nebangung maruka-ruka ada ku motong su menghapi gila memiti. Ku ondo ini kami seng suwitung sanung hapi kami. Sadia temi mga masina katinting dengan teng asa ndau pikurang sarang ngapengu kawasari. Soalnya ki sakai ni turisu kawasari. Ku ondo ini teng terbangi. Ngahap yang tahu paling semasingkan teng tanpa ini main kubo naka humpa tanpa ini berarti semasingkau ku ondo ini teng gerbang indo taman kasawari de inilah yang teng daringan sarang batu angus ku ondo ini apenge pihak tempat wisata ndak mau ini teme benen teme tempat penanlangin de penanakaleng swapping ku ondo ini teng kami sedia masa dia lurangin sarang sakaeng temi papiti kolbokse temi husa temi katinting seni pase onde teng kepo ikami de joki onde de teng spero andalan de ya no mato semurung de ne ku ondo kami seng nenondo ke sleke masina marang-marang una biya masina kun puna da kalimona budeng masina na biya ku ikami nenondo ini ke Vanua Maiha. Jadi ke tawe sesuai rencana kami dek kewe memiti supono de pai su napone pai kewe Vanua Maiha. Jadi kami na dia suwarung de teng lembe ringang witung waring unde teng masina marang una biah kunde teng kami de narang suarengang. Jadi kami senahutung ku ini melumintu mengkate karintu tanpa tabe apa kina ku kami semedarende su sakaeng mengkatelin tu wade sedangkan deteng pur yang lampa pi akina apalagi deteng Vanua Sachi Maroha ini ku jadi mengkate karintu ini kate madian deteng kina sinami yang daraling busa tadi ya utawe mahutung kadon deteng bau kumang bau budeng deteng tamai sarang napo ku memang tua-tua mati lantilang tatentar yang deteng ake sumhong saru dang krene kebe mak lebuh arawe ini memang mati lantilang ake ketebe lagi ke kina mahari ketebe sini mani mahari ke sahene marene jadi mapalabu pemitikang main ketema dia sinami botong ibu ku ini ndau ya sing melehapa kina saragi kita biapa pingka ku Vanua Mararung teh makau mati pengapangi ku kamera lain na kurung na tahun kamera sutembo ku ondo ya nemiti kapugu ndo pihak kapugu oleh teh pihak kina nenggapang ndo melehapa ke takuni piti kita bena hino lai deteng misang kina ini wade kinda ingarol kian de suruh mga sepo modele odo teng happy kulai sena kebakina ito onde kina kami kira rodo ku ondo ini sau murung sarang bentane bawah begamu sama kahumpa aro Vanua tabi apa pingkai kundi kata yang ini onde ini sementara ni bawah menghapai kami ikan dua. Nah dengan ikan dua ndau ku iya nakasih lokina tato ketebe naka rekam kewende kamera na serat pelok kwa na temen na kurung na tahu sutembo ku ondo ini anak kebando ketika ku sabukan deteng entoho ku kabe kamera tahu suentoho ku jadi maka rekam pekadodo onde bosene de onde happy kunde sembau ibakari janjang nakara deteng baroto barang bekadi di baroto ini barang-barang uni penabukangi barang-barang unate lai baroto kara mengkate ni teka sutembo barang baroto memang tanaka poden di lesi bakari janjang memang kate duel ni sesasan so deteng baroto bosene bakarisang di sini yang nomor tahu semurung kelako wae ini mga 20 meter darungnya ya nomor tahu semurung isian ini nurung kina kasilon deteng kerang mutiara ku karai memang ni darung ni dara onde ku ni gagali sisi ando sangka bukan tapi apa deteng mutiara temenu kadodo bodang kubosene ya sauna de kina nakasilo de tengkina musurun sorong kina marema-remas mengketa ku nipiti mang hino kina matana krene mang ipiti mang mahino mang onde
kina mesurun sorong. Bosene sao ia muhapa kina lumiu. Pia kina pai ketebe rima duha. Ketebe kasilo nang bau kamera kadodo arawe pandang langsung ke gua kina ketebe saragi ketebe rima duha kina dene. Sumbaria sentaku pepancingan tadi duma duha ketala. Ku bosene ai nakasilo mohongu kina suarung watu sinahu ke kuhapu. Sengkapiti eramahi begana kini teng kemboha. Ku teu kemboha kata nagua sumohong yang rabe wadang ikadodo. Ku iya mak temu de sebai ya tamako mengumpede teng kina ini. Mataku masusu, main ku masusu kina ini talabue. Ya tamaka pure usang ya sing. Ku teu ya ke mendikin de teng kapal usang yang mapure ini. Kata noto mariga su sarang lembe memiti. Ku bosene ya seni paringang ni kodeng isire we ndai wade. Menongka kina sinahutung ku ondo ini kami sema menongka kina, menongka busa, pebusa sehingga tongka ondo tembolotongi bakari jajang. Jadi ini keseng jam 1 siang kami ini dek. Sembari ai kami limintu maruka ada baware. Hari ini tengkawe nareng usu surarengang notong sumanga hapi. Kutia oleh masina tabe nabi memang nakana pebue. Nah lorang yo sulau de ku jadi inde ini yo madian de teng kita yang madia kina tadi au marai de tapi mahutung nanongkan de teng busa. Ku bosene de bau menongka ini bau kumang ini kami sama dia tampak pemamitikang tampak mapai pemamitikang. Ondo ini kami sing bisa sadia barang-barang ulai ni pemihai katinting. Maka pemengkari kepo pai ku ondo ini kami sema dia banua marene main ku suarung ini suarung witung ringang katengol lembe ini ku lawo temi sakai ku pas lai pia kapal pesiar de simo wasu witung jadi ke saya ne mengengolo tenda memanda de teng kapal pesiar. Ku kami semara duhunde teng pondok de pai. Do sini masina nate. Jadi ne papuna sarang batu lubang. Ku ne marang ondaus. Mate marang una kuale teng katinti. Bake woli ke bena bese. Barang oli nagia se. Pokoknya ne 5 masina pesawat tadi. Jadi kami pilih kinaba belong de subatu lubang ini. Barang-barang uni pokok te masina ope te mekanika pe ko masina. Ke untung ke pia basa lai timore. Jadi kinaba belong onde subatu lubang ini ku onde masina sina ko sing jam 5. Ku ini jadi na dia teng tampak mardua tampak marene. Susembekang batu lubang de tempia ko atong kambe. Susembekang de ne kami namiti ku le tapi apa kina elai pia ue kina yo ketebende mahari dang de teng tampai tapi apa pingka elai ku ondo ya namiti kete nak basorong bosene de teng yang apa ndai de kina de musuruh ngelong kina watu ku bosene sene paparing mapure abe kahabing wade ku teo dingang ku mengindiki ibadah ke kuaring unde temasina tabe nakwa mantan nakariki ibadah kasia sena kwa dosa lah si kami pira ku ya de menganu sorong itu maka ko alai mengumpede de kabe mau mari menembo de ten sorong ku kete pia dingang ku ya no ma jaga olai menganu sorong kabe ni hengkung karai we ni papiti kali mo langsung tembe bosen ni hengkung tabe pasarontangan ngilai si na hengkung arabe ya tamaka ko hengkung de kabe mau mari mengiki kelakon ni hengkung karai ya gali siasau arabinya semong bahani na hengkung kabe seni hengkung karai teme papiti ene ni pare sutembo ya no jaga weri yang ko sembau ini ya no bahani me nganu sorong ku ondo ini kina ku piande teng kuli pasir de onde teng darawi hende nanu sotiange ke mangata beni hengkung karai sing napelon de ten sorong ini senagehe kute warang tiang ki bara maro waro manu mariga magehe waring wanua sing kahabine ku sire seneng gosya we ndai mapure wade ku ondo yeni sing di modu sakai sire sing
Su arung usa kain ke bising, kete mengampa de sia. Mapaparing ama pure wade. Percuma wade sing narate kita pira memiti ku jadi paparing ama pure. Kunde ne gina ku pas onde teme sorong kulipas yang pihak baroton de. Jadi sin paparing ama pure. Keweseng kabing ku te masina nate. Jadi mako bekira. Mapure tap hasil le pelo ini yo. Dinseng nakapenakal yang manin tapa hasil ke pegawai hilang kami dia kira dia dengan mengundang kasika memiti ko teme kina teme mangaluku tamain de maka taranto kina kami harabe wagati kami de limitu bawa undang opia kolbox bose kolbox tapal hone